Danas nastavljamo našu mini seriju Rečnik osiguranja u kojoj vas upoznajemo sa uobičajenim terminima iz osiguranja. Za danas sam pripremila dva pojma. Pojam korisnika osiguranja i pojam polise osiguranja. Korisnik osiguranja je osoba kojoj se isplaćuje osigurana suma ili naknada iz osiguranja. Korisnik osiguranja može biti ista osoba kao i ugovarač, ali ne mora. Ugovarač je taj koji određuje korisnika osiguranja. Ukoliko ugovarač stavi sebe kao korisnika osiguranja, njemu će biti isplaćena osigurana suma ili naknada iz osiguranja. Ukoliko stavi decu ili svoje roditelje, njima će biti isplaćena osigurana suma ili naknada iz osiguranja. Polisa osiguranja je isprava o zaključenom ugovoru o osiguranju. To je papir koji dobijate od osiguravajuće kuće koji je dokaz da ste osigurani. Pri kupovini nekih osiguranja dobija se potvrda o osiguranju. Ona može biti i u elektronskom obliku i to je isto što i polisa osiguranja. To bi bilo sve za danas. Pozdrav, vidimo se uskoro.